Kodwa uNkulunkulu wami abantu ababefika eSouth Africa ngokungemthetho abahambe phela bephinde emakubo kuDisemba Jesu kugcwele. Hawu sezo speech asizikhipha amehlo. eThekwini kugcwele amatekisi agcwele amabhasi gcwele yonke into. Hayi. Anike nigoduke nje nihambeni emakhaya phela niyobonwa ke. Niphinde nibuye ngaleyo bhotshela ngena ngawo ngoba shuthi phela nabantu bobhotsho. Ayikho into esizoyenza ke phela manje baba sisathe nithi akunankinga kaniphinde niyophuma ngaleyo bhotsho nike nigoduke nihambeni emakhaya nizobuya ngoJanuwari kuleyo bhotsho futhi awe ma hayi sasagcwala hayibo nokuthi phela kona wonke umuntu ekuzomela ehlala eThekwini anike nigoduke nje nihambe emakhaya nje anike nihambe nje emakhaya umuntu ahambe yodla umbila nenkobe nethanga hayibo anike nehle nje anike ningene ematekisini nehle nihambe emakhaya awu hey sasapintshana wema hayi. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nangisizwe mdlalo usende message usendela ama-foreigners uthi inkosi yami sekugqwele kuyaphuphuma lapha eThekwini uthi ama-foreigners phela wahamba bele emakhaya njengoba kungoDisemba bayodla mbila nkosi yami ngeke wonke umuntu afune kuhlala eThekwini uthi hambani nibuyele emakhaya nkosi yami kugqwele kuyaphuphuma eThekwini abasakhoni ngisho nokunyakade because of ma-foreigner. Uyabona ukuthi nzabe ama-foreigner ikwatise wonke umuntu wena content creator wena celebrity wena bani bonke abantu they've had enough of ama-foreigners lahleti la South Africa agqwalisa South Africa ngamuke emakhaya. So uyasho ukuthi abashayeli shwabadabo ubabiyele emakhaya bathi awuphenze babiye ngoJanuwari ngoba vele siyathi batobuya babuye kuwo lo bhotsho latobe baqhamuke ngawo ngena kudangala bathi awuphenze babiye ngawo because isikhathele ukugqwela sisakhona nonyakade sikhona ukuphefemula kungoDisemba abahambe babiyele emakhaya. Ngiyadi ukuthi le video itowuthola mnikade. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.